Ungazenza izinto uthi usemnyameni akekho okubonayo, kodwa emnyameni khona okubonayo. Emnyameni bengaba khona abakubhekile. Uthi uNkulunkulu elizwini lakhe asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asenzeni umuntu ngomfanekiso wethu. Okusho khona ukuthi lawo mehlo nowaba nawo mancane kakhulu kunalawo abakukhanda ngawo wena amehlo enhliziyo. Ngeke uze uwacashele ngisho noma ungathanda. Lokhu nje kwenzakala noma noma ngabe ulele wavalile amehlo, khona into ozibonayo. Wena uyabe uzitshela ukuthi uyaphupha kanti into zakhona uyazibona. Lokho kuchaza khona ukuthi khona vele emnyameni hlezi kohlezi kukhanya. Wena nguwe osuke ungaboni, sucabanga ukuthi mhlawumbe awubonwa. Angeke ngize ngikhulume okuningi, kodwa okusalayo emnyameni kuyakhanya. Wena nguwe nje osuke ungakwazi ukuthi ubone ngala amehlo akho. Injalo nje lento.